blay fi borok na kamen palat ban ye biang fi adin arta yotam blay si bone na benda borok jing duai jumfi na benda kita giri trade te manta ni kermen bani kandu man kasngi borom jong kiri kuit borok manta kasngi kan mau habangi duai jing plajingit ni duai kumne ngangit haga jing selok jong ki rekut communion of saints te kabalang ka kwaban pan kan mau ingi ba kini ki bayi jingi bat kibiru ki bala em ke jingim ko baha ki bala le chuaingi ki badon baduble ki don rubat ni ke jing selok dong yarap jingi tingin kemen barbor nabudakane te naga city baning kong jong Yohanes kalanong kabalai dekat ar hadulai ni pulekumne ko bayitam ngilong menta ki kunoble kampat pau ngin salong kumpe re kaneng itet daw kristunuan pau ngin salong kumbau namar ngin sayuyo kumbau ulong hi kini ki balale chuai ngi ki yuyo jar badon kane ga jinkar men hau kres uri khode lade kumbau kres ru ulong ubakod bet kane ga longo program wa apostol Yohanes bakhod waingi Yohanes Apostle bayi de jengu Jesu aka jinglong temen jengu kadba udang la kresenduk ban lesha beneng utok anega shitina banda jengi kene galong ka program babas wong ngin tip kumno ne ayung in salong retang ane ka wing tip ayung ide ban le egane jaro budon kane ka jing kermen bat ngi borang idon ngilayo lembaga baptisma record elade kumbau kris ulong ubakut best program bun bangi tang sios ngo kerteng record nyong o yarap yangi dua na benda jingi kene ngandog ka medal no ulong elade bakut record elade ngirungin salong record ka kasngi baru blend kar ku